Maabig ya oras, at sika tayo lalamot, pinablimiran na tatang agagitan kakaaro. Wala tayo, at kumalon leksyon na sayan, panaaralan tayo, at libro na sa Apokalipsis. Manaralam ya manaralam, kumunta nalilinawan tayo, at say kabaliksan, na sarayan pasingaway, tan sarayan balibali ya ibabaga ng Juan, at sayan libro, ang bagdan, lulukasan tayo so say misteryo, na say arapan ya nagawa, tanong tambutumot sa imbunag ya agawgawa. Kaiba tayo sa yan leksyon, ang kapiarom, sa District Pastor na Central Pangasinan, Pastor Felipe Mandungat Jr. Masantos, ya orasan si kayo, Pastor. Masantos may kayo orasan si ka, Pastor Ross. Abit lang, Pastor Ross, may kin may manaralom na manaralom. Katun agay importante agagay, yan natatalusan tayo, susara ya aaralan tayo din bubunagay. Tapian mas lalo tayo natalusan, susara may mas aralom. Ya aralan tayo, tan asulan tayo yung kakabatan ni Pakarad Apokalipsis. On, Pastor. At sayan simba, say pinanaralan tayo at si Satanas, say atalula ya kabusol. Si Satanas agagi kira, bagalan na say Biblia ya atalula. At jad kumalabindwa ya kapitulo na say Apokalipsis, o Apokalipsis 12, nanangnang tayo sa may picture na say the great, may controversy, may kulkulan niya pansang kamunduan, ang sinukob ya kulkulan, do paano niya bimalag sa saya, ang tatayo yan anong pisa, si Lucifer, tan bimalag sa saya, lapod inalato sa may one-third sa angel, untan tumot pastor, bimalag, ya biktima ito unatan, untan tumot ipanengneng, ya sayan kabusol, yan anong pisa ay kasalanan, natalo na ani. Ang gapon balot, say pagkanawat po manalo. Ha? Say analog sayan laban at atang tanagagimira si Kristo untan tumot sa saray mananumbok to. Kaya sirin ang gapoy takot tayo. Pastor, say ipapatlog ya titulo teksto tayo na rumugan Apokalipsis 12 versikulo 11. Pibasa yo, Pastor. Okay, Pastor Ross. Pero ang testutan, Pastor Ross, ang Mampit si kakasi, agagi. At yan, karoon tayo sa kakabatan ng si Masantong Espiritu. Maraming Diyos, katawan min, Ama, may salamat kami, yad sayon bagta. Aralan mila susang kasamitan, ya nayarian min aralan sayan leksyon. Ya mangibabagad si kami, ya si Satanas. At sakay, ya kabusol, ya atalula. Si katoy katawan, so mangiterin si kami na si balag ya ilalo, tan balag ya likod. Yang ganon to kaman, so natatali-tali man irap at sayan dalin, at mansampot iya. Dapod si Satanas at ang gapong balot sa pakayari ton manalo. At say makapanyari yun anak sa banang ilaban ni Yesu Kristo. Aton warjaya aralin ni susarayan katuan Ama. Karon nilalamot sa panangidalan sa say masantong Espiritu. Sa ina ni karon ganan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor, at pangidalan nyo. Natan, nakatarya tila, ya basaan, susay ipapatlop ya teksto. Okay. Yad Apokalipsis 12:11 agagi si katuyo sa kanto diay. At si katuso tinalo ra lapo ed dala na kordero, tan lapo ed salita na impantasira, tan agda inaro susaray bilay o bilay da ang gaed patay. Grabe, Pastor. So sa may teksto tayo, talagan si Kara, susay dinundon, si Karay analo, ta dinundon iredala, at agdan iniday importansya sa may bilayda. No, ag-iingan na anto, susay may makatumbok iralabat, at sa Diyos siya katawan. Agay lay da kopya dengelan pastoros siya talagan ang gano singano matter of life and death kung English pastoros talagan agda talaga ibanan agda ipulisay sa pananay siya da. Amay katuan, ya inambunanda, ang gano patayla, at bumbun ira. Pastor, nung nangan tayo, amay libro na say kapitulo 12 na sa Apokalipsis, ay Jesus say a divided talura, Pastor. Pastoros. Jad, Apokalipsis 1-6. Antoy nanangnang tayo dito, Pastor. Jad Apokalipsis 1-6 agagi. Nanangnang tayo diya so sa may bii, sakya bii, ya mampapai, ya malukon, at mampapairap at say pananak to. Si katuya so picture di man pastoros, ya wala so dragon, ya manaalagar at sa may ipaway na sa may anak na sayan bii, ta si katusukanan to. Si katutan so labay iton ipanangnang at sayan first 6 verses na sa Revelations 12, Pastor. So, walay duaran interpretation tayo dito, Pastor. Duwal so interpretation. Unaan dito, Pastor, si Kristo. Nan inyanak si Jesus Christ, may dragon gabay ito na ipapatay si Satan. Satanas. Ay nung tayo agagi kira, si Herod, usaran na
na sa kabusol, pedyo doon patayan niya amin ugugaw, pero sa Diyos, talagang agtupinol yan, nawa, talagang si Jose, ginamit na sa Diyos, penulara di Bethlehem. Oo. Amay dragon, si Satanas, gabay itong talagang patayan, pedyo doon at aman alukon, aga ni anak. Sa kumado, Pastor Jakin to amay church. Nunungan tayo, amay BE pastor, at ayaso sa iglesia. Oo. Amay offspring, ya ibabaga to, at atang tanagagimira, at anto, susara sa may iglesia, ya gabay patayan na sa kabusol. Bangbalot, agambalot, mantalong garing. Okay. Natan, Pastor, amay kumadayo division to, ya malapod 7 hanggang 12. 12, on. Anto sa gabay to ni Bagaya, Pastor. Sa ibabaga ito matitan pastoro. So sing ano ipanang ng tutan pastoro. Sa samay met amay gera yan nagagawad tawon. Yes ay involved saya between Kiran Michael dan sa may dragon pastoros. Sikatuya so nanang ng man. On. Pastor, nunang tayo, tayo, Pastor, paborito ng tatay ko yung memory verse, kaya nunutan kuya. And the dragon was wrought with the woman. Kunto, amay dragon, niya tutong ko yan to dya, siya patay matandang ahas, kunto, si katumo may dragon, si kato si Satanas, si Michael, si Paya, sa Diyos mo lamang niya. Amay Michael, ay may militant image na sa Diyos siya katawan. Ay may imahito, ya lumalaban, o army, or baga tayo soldier. Kaya, nang tayo, Pastor, si Joshua, walay asabat to, ya, nung antisiran ng laban, sa kayo mo, singa sundalo. Kabes. Sulong na sa, may sulong na sa sundalo. Si Michael, Pastor, so, ibabagat, gabay ito ibagaya, sa Diyos ya ready, ya unlaban. Talagang labanan, susayan dragon, lapod, wala lang ti susay, labanan niya, nagagawad si Kara. Sa kumatlo ya division to ya malapod 13 hanggang 17. Pastor, anto susay gabay to ni Bagaya. Ditan tayo mo na nang nangagagi so sa may pamapairap na dragon. Awaad sa may DE. Ya si katuman lang ti may babagam niya sa iglesia. Pastor, on. Nanan tayo ya aga manalon balot may dragon at sa may Michael. O sa Diyos. Kaya si rin sa gaway to natan amay anak na Diyos so say taluon to natan so pairapon to. Pianda kalira na aniyaan to. Ya talaga na pairap. So pastor, nangnangan tayo natan no paano to yan anton ay controversy drama kanto. Ayan is pakaistoryaan ya balag bakal. Medyo exciting niya Pastoros. Sing ano tayo mambabantay na TV niya Pastoros. Yan nang tayo so sa may bakal na sa maugustan sa pakapanyari na Diyos. Sa unahan dito ang pastor at amay BE, amay first siya, baga tayo naman, amay BE kontra sa may dragon. May dragon. Pastor, panaralan tayo, siya pa susayay BE. Anto susay isi simboluan to yan natan. Okay. Basan tayo, Pastor. 2 Corinto. 2 Corinto 11:2. 2 Corinto 11:2. Sa ikonto dya ay, si imunak, si kayo, imon na Diyos. Inya sawa, ta kayo, sakay alaki, piyan, nipat nagtakayo as nga sakay amarikit ya andi tilol Kristo. Amay BE manaya, ya ibabagat ito na, singa marikit, ya andi tilol. Anto'y gabay ito ibaga may andi tilol, ang gapo susay pakabalawan. Pastor, anto susatan, sa may BE o marikit, ya andi tilol, ya ibabagat ito tanan, atan may chaste woman, kanto may usilan na sa dragon, ya patayan to, atan may aramay totoo, ya matuor, aramay faithful believer, membro na sa iglesia. Pastor, nung tayo, ang may iglesia kasi wala ray aliwan faithful. Kaya nayarin aliwan si Karay kaibad sa may marikit, awa? Sa gabay ito ibagaman naya, so sa may biiditan, aramay faithful members of the church. Si Karasosay, usilan na sa dragon. Kato sa pera punda, Pastor. Paira punda. On. Abit lang mo ditan, Pastoros, may harlot woman, o may Balangkantis siya bii. Yes, ikatumot so sa may babagadagagi. No sa may ang gapoy tilulton bii Pastoros at saraman may bibiin talagang matuor, aramay anak no Diyos yung matuor. Ayaw mo tayo harlot balangkantis. Ayaw mo tiramay Kristiyano ya talagang bimunag impulay sa ida so katuan at bilay da. Araya may nabalaw. Ani awa. On pastor, anto so say pakaistorya, anto so say description na sa may bii ya akausan niya may BE ya usilan na sa dragon, may subugan na sa dragon tan salian ton patayon. Oyad. Apokalipsis 2:12, 1-2 Pastoros. Ditan tayo narumugman. At sa kwento dya ay, tasakay abalag at tanda, so anang nang
anang nang adtawon sakay abii ya inkawusto subanwa tan say bulan wala ed lupsag na saray sa lito at ja ed uloto sakay a balanget labindwan bitawon tan wala malukon tan mantatawag lapod panpapasakit ed pananak tan manliligna na irap ed pananak. Say kwantot akawusan na say banwa, pastor. Anto so say gabay to ibagaya ya amay agaw, amay banwa. Gabay to ibagaya at amay karakter ng Kristo, amay liwawan ng Kristo. So saman manayay bii, amay iglesia na saray matuor, pastor. Walad si kara so say karakter nin Kristo kanyan si kara so akawusan na say liwawa. Lapud sa may karakter amay ingkamaong ng Kristo singa liwawa. Kaya akakawusan si kara. Pastor, no si katayo manaya, miyembro na iglesia, at walad si katayo so say karakter ng Kristo, singa tayo kinawusan na say banwa o na say liwawa. Say kwento nitan, pastor, walad sa lito, so say bulan. Anto'y gabay itong ibagay, pastor? Say labay ito ibagay, Pastor Ross. Amay kasi nanunaan liwawa, may sun, si kato sa mas balag, Greater mas light. maksil, so liwawa. Sayay moon, Pastor Ross, sayay bulan, at umbabay labat yan na liwawan sa may agaw, awa. At sa labay ito ni bagay agagi, sa ipupunton to agagi, amay bangabangat, tan sara may sipasipan, daan niya sipan, yan o iner pastoro, si katuya sumakipapanang nangmat, na sa may trabaho, ya ginawa ng Kristo, sa may panaon niya panag-ibanghelyo. May tatawagan tayo gospel era. Ya si katuman, so labay ito ni baga pastoros, ya aawitan ng Kristo susayan bangabangat at say panaon tayo. Pastor, tuwatan, barakop tan niya paliwawayo. Tata, pastor, paliwawa tila may bii, natan ipaliwawa ti may dragon. Anto susayay dragon, jad 12:3 na Apokalipsis, basan tayo, pastor. Ula tayo sa may dragon agagi, second to jad 3 ay, tan anang nang susananay tandaad tawon, tan niya, sakay abalag a dragon, ya ambalanga, ya walaso, pitura ya uloto tan sampluran saklor, tan jaed tapaw na saray uloto, pituran balangat. Wala susay, kinto ko na, pastor, pitura ya ulo, tan sampluran saklor. Tandiyan sa kaya ulo to, walay balangat. Ngayon tayo, pastor, ay may dragon with 7 heads and 10 horns. Antayo, pastor, tilad ipaliwawayan mo, pero sa gabay ito ni Bagayat, amay Rome, amay papal Rome, amay pagan Rome. Awa, pastor? So, Roma, so sa itutuko yan na saya. Agtilan balot, dyan untumbukiran panaralan, pastor, ni paliwawaya. So, labi mga pastor, walay mas aralam, tan mas maawang niya paliwawan na saya, katon agtini niya masyadong tungtungan nagagi. Basta sa enda tayo, pastor, si Satanas, gamitin to susayan Roma. Awa, ay papasi. Gamitin to, yapian, i-persecute, susaray anak na sa Diyos. And even Jesus Christ Himself. Eh, nunungan tayo, dual application na lang mo, pastor. Then si Jesus Christ at inyanak, pinersecute na sa Roman power. Nunungan tayo, si Herod. Talagang persecute. Natan, nunungan tayo lalamot, jad application tayo na natan, jad history ballot, sara may totoo na Diyos, pairapon mo na sa Roman power. May pagan and papal Rome. So, pagan and nagpairapon papal kayo Rome. ng Kriston talaga. So, nang tayo, pastor, atan man so say, gamitan kasi na sa Diablo so sa may Roma. So, ay kwanto jayad, 7 hanggang 9, pastor. Basan tayo. 7 hanggang 9, sekunto jagagi, tan agawas so sa kaya balag ya bakal, tawon, si Miguel, tan sare anghel to pinmaway ira in kibakal dragon. Samay dragon tan sare anghel to aki bakal ira. Ag ira analo tan agmet la arumog sudinan man pasen da tawon. Tan nibantak ja dalin so balag a dragon say daan niya uleg. Mangaran na Diablo tan si Satanas. Asikato sumantila lapag na san kamunduan ni bantak ja dalin tan sare anghel to ni bantak ira ya alanor sikato. So, tayo, pastor, bali-bali pa nang ipaliwawa to tayo. Ya amay balag a bakal, amay great controversy na nung umpisa tawon. Awa? Yay dragon, amay matakkan lan uleg kwanto, daw na uleg, si pa may anuksod kindi Eva.
Si Satanas man, pastor, ama, si katu may serpent, kung tayo. Si katu may jablotan Satanas. Si katu may Lucifer. Natan, pastor, nanumpisa tawon tan. Nan rebuildera, natan, ang daniyalagay, so sa may gabay dan ibaga, at si karanatan suniban tagadalin. Natan, ang gapula so say access dadi madtawon, ni si Kristo at ni Pasaklad Cross, ang gapula access dan balot, o tawon. Makakardiman. Aglara makakardiman. Nanatan, anto'y gagawin to surin, mando double time. Tapos ang gapulay oras to, kanto, gagawin to yan, gagamilan to, tamendakal, so nakaiba to, di man na parusaan na, ani. Katon, atan may babagda agagi, ya, manaluwar tayo, tas si Satanas talagan, ang tatulay panahon to, Pastor Ross, siya sing-singer la, katon, may babagam lang tiyaman do double time. Ya talagan gagawin to amin sa pakapanyari to, ta, ang tatuya, asinger lang talaga yung panahon to. Natan, pastor, sa ginawa to ng Satanas, binakal to, so sa may bii, Di. may iglesia. Kapigantutan binakal. Nung tayo agagad kira, Jad, versikulo 6 na kapitulo 12 na Apokalipsis, kwanto na 1,000, doon la sustan ano maplo a taon. Agaw or taon. Tatansong kapililik santutan. So nun, 538 hanggang 1798 AD, pastor, si Satanas, pinairap to sa iglesia. Aya may tatawagan tayo ya dark ages. Pastor, basaan tayo so Revelation 12 verse 13 and 14. Pastor, pero mas natalusan tayo ya. 13 and 14 chapter 12 bagagi sa kwanto. At sanan ang nang na dragon asikato so ni bantak at dalin inusilan to so bii. Ya ang ianak at saman so anak alaki. At naitdan so bii na duaran payak na balag ya agila pian untikyab at lawak. At pasan to diman na tagano ed sakay a panaon tan saray panaon tan kapaldua na sakay a panaon ed arapan na uleg. Pastor, may panaon, tan duara panaon, tan kapaldua, sa igabay ito yung ibagatan na may sakay taon 360 plus another duaran 360 tapos sakay 180 ganyan 1,260 days or years tan pastor awa ya panaon kapiganta na nung umpisa noong 538 AD antoy agawad saya pastor akit ibagatan yung ayaso sa umpisa to susaya Ayaman pastor may kiyan may si Justinian pastor Ross ya intertus sa may political power may pakapanyari ya politika at sa ipapasi sing ano inikdan to na pakapanyari so sa may papasi ya si kato sumanari o dino mampabatik na sa ang bangadlan kinjad sa itapong nadali. Antayo pastor, grabe pa kapanyari na sa Pope nun saman. No imbagay Pope sa Pope ko nun saman at infallible. No walay imbaga tutan, dugan amin. No walay unsum lang saragdan ipapatoy. Katon nanunutan ko Pastor Ross may panahon panahon na Pilipinas, di ba? Nanlimad dya so Christianismo at panamaglay na Catholic Church. Nung nang tayo saray praile so talagang leader na kin aliwan saray politiko praile so talagang kin. Umman may singano agawan ng sama niya talagang sikara sumano uli makapanyari ra. On pastor, tuatan talagan abayag ya panahon talagan dakela panahon so ni itered sa jablo pen jadon tanat talo unto sayan bii. Balot agton balot at talo akin. Lapod sa Dios man man for protection. Inadanan to'y payak kwanto ya singa agila pen makatikyab. Lima di man do Europa, pastor, di ba? Mamot era di Mount Alps sa Europe, sa Diyos ng kawalod si Kara, binantayan tura, talagan agtura pinaulyanan. Agad si Mabiso sa may katapusan ng 1798. Pastor, anto'y agawad sa man? In 1798, Pastor Ross, wala so tatawagan tayo sa kaya General, talagang masubog. Awa? Si General Berthier, Pastor Ross. Alexander, at yun, anto'y agawad sa'yo, singano, wala so kasilto, singano talagan makapanyari ya si katulabat so imalagay against and papa si Pastor Ross. Yan no iner inkulong to so papa. Sa ikaw muna naman Pastor Ross makapanyari so papa si. Pero si kato inkulong to. Nayala so sa ginamit na sa Diyos sa katawan pastor awa. Nunan tayo si Pope Pius VI. Si kato so papa nun sama niya talaga makapanyari mo. Pero iniral ng General Alexander Bertre, inkulong to di mad France, hanggang di mamulay natay. Di mamulay natay. Di man nan-end. So sa may papa si power. Pero, agto gabay ibagayan nan-end. Nung igan kantut, asugatan laba, yasi nga inatay. Pero, sakitan laba. Dito tumbok iran leksyon tayo, umbilay lang lamang. Awa, tan maskim masil ni ingan.
kimasil ni ingan. So aya so sa may istorya to ya pastor. Natan, wala so sa may binakalda so sa may Remnant Church. Basan tayo pastor versikulo 17. 12 versikulo 17. Ikonto 17 pa agagi. Nanuntan say dragon apasnukan at bii. Tan nila to abinakal susaray nakdaan kailalakan to. Si Karaso manguunor at gangan na Diyos tan wala at si Karaso impantasin ng Jesus. Duara pastor. So palatandaan na sa may bii talagan may bii walay palatandaan to. Aya bakalan niya talaga gat igyagan niya nadjablo ya tapi anong patay ko mo nagkalad history. Pangbalot aga payagan na Dios. Wala kasi duaran ugali to na so atay nakdaan. Ay remnant kon tayo. Unaan pastor, amay ugali to manguunor sa Gangan gangan. na Diyos. Ama may binasa tayo pastor. Amay sentro na sa gangan pastor yawaman. Amay sabat. Amay manguunor na sabaton. Nangningan tayo agagi mira wa. The center of the Sabbath, nung tayo may sa bato, amay sabaton niya talaga, saman so issue. Tasay issue at last days siya talaga, worship. O, pastor, nangyari pa ipaliwangon si kami, pastor, no, anturaso sa elemento na worship, yan na ani, subakalon na dragon at sika tayo. Okay, Pastor Ross. Nangningan tayo, sa sikatutan Pastor Ross sa mic yan, no worship iya babaga tayo, to be specific, agagi, aya may kumapiton na agaw. Aya may Holy Sabbath Day, ya talagan pupuntirian na sa kabusol. Si Katuya kasi Pastor Ross, sa may kini, simbolo na sa may panamalsa na Diyos. Ya, sa Sabado, si Katuya sa mga ipapanunod si Katoy Pastor Ross, ya sa Diyos, si Katuso amalsa, adintiron mundo. Kanya, pastor, no say tuo, at manisya ya si Kristo so ay malsa din tiro mundo, amay panagtiwala to sirin, amay panagdayo to sirin, at wala Diyos siya katawan. At aya so say gabay na nan satanas siya natawtaw. Taambagdan sa ituo at mangingilinad sa Diyos, ya ambagdan niya sa ituo, sa nangangan to at sa may sabat, talagan agtumbalot ipulo sa may sabat, ang ganang to'y nagawa, sa gabay to ni baga, amay respeto to, wala Diyos. Amay panangigalang to, wala Diyos siya talaga, at si Satanas, aman so gabay tong diralan niya number 1. Aman so talaga On, pastor. Kaya kwanto, keep the commandments of God, o Jesus, katawa, and have the testimony. Anto gay ba ito ibagay ay testimony of Jesus, pastor? Okay, sa testimony of Jesus, Pastor Ross, si Katuya may nanang tayo Revelations 19:10. Basan tayo, pastor. Ibabaga to dya nipakad sa may spirit of prophecy. Pero agagi, mas marang kapiyabasan tayo. Revelations 19:10, sa ikonto dya agagi ay, noon to yung testimony ibabaga to dya. Sa ikonto, tansyak din makmumuak at saray sa dito piyan si katoso igalang ko. At si kato kwanto siyak nang mo tag mo gawon. Siyak aripon akmet na kaparam tan kapara na saray agagim managna na pantasi at Jesus. Igalang mo sa Diyos tan say pantasi ng Jesus si kato sa espiritu na propesiya. Amay pantasi ng Kristo manaya at ayamay so sa may espiritu na propesiya. Pastor, anto so say pakatalos yun sa ibabagato ng espiritu na propesiya. Sa espiritu na propesiya, Pastor Ross, araya ramay yan pa unor tayo panahon kasi Pastor Ross, wala bibirbirin tayo yun, unor ya propeta. Araya ramay sulat ng Ellen White, inusar na Diyos siya katawan so saray so propeta, tapiano unta nagagit mangiwan-wan at sika tayo. Sayan panahon tayo natin. Kanyan si rin, Pastor, wala so say basis sa manisya tayo at spirit of prophecy. Wala ra kasi aga manisya natin at sa spirit of prophecy. Si Mrs. White ko no, Aluan Matwa, or agda birbiran niya si katuso ta may sulat to ang gapulad kanon kun tayo ang gapulad Biblia. Tatanta nagagimira amay kanon kasi no ibaga tayo kanon no canonization of the Bible nang binuoda so sa may Biblia ang gapuni so sa may sulat ng Mrs. White kanyan agan talaga akaiba. Pero sa kwanto jay atan ko no so sa testimony of Jesus. Akin si Jesus at mitutungtong matod sa rayan propeta. Iba gatod si kara, no anto may manupag, anto'y gawaan, anto ra may counsel, anto ra may advice, penjad untanot, sa iglesia, aga na nalito, aga na ligaw, aga na balang. Ang tantuhan, pastor, kanyan, may SOP or Spirit of Prophecy, so guide tayo in the end times. In the end times, sa rayan pa no nagagido, walad Biblia namin susatan. Bangbalit, wala susaramay agtayo na talusan. Kanyan,
jad spirito na propesiya, ipanangnang na sa Diyos si katayo, balatag to gabay bagay, dingulan tayo namin, so sarami mga ipropropesiya. Dapat, wala so sa may acid test siya ibabaga. Wala lang tinanutan ko, Pastor Ross, yakin eh. Istorya ng estudyante yak ni. Wala ko no'y Adventist, siya man ta-traveled jeep. Abir-bir na sa amin sa kaya tuo, si katot Adventist. Ay, kwento ko na, Pastor Ross. Si kayo Adventist, walay Biblia yo, walay sulat ni ng Ellen White, walay greater light yo, walay lesser light yo. Antun talaga, kwento ko no. Antayo maragap, so iba to may Adventist, Pastor. Antayo ikwento. Antam agi kwento. No, say dentist at manang nasay sakit ng ipon agtuusa rin sa fluorescent sa usa rin to may penlight tapyan nanang ton talaga no antoy problema to may ngipon unman so trabaho ng Ellen White kwanto tapyan nanang tayo natalusan tayo maong susulat na Biblia uusa rin na Dios so sare sulat ng Ellen White tapyan mas lalo tayo natalusan sulabay na Dios siya katawan untan tumot pastor ang may salita Dios greater light ya talaga tan kaya singatan agaw greater light pero no labi ang kapoy agaw kanya usaran tayo nata na may lesser light. Kwanto? Anto may lesser light? May bulan, mangiter na liwawa. No labi. Pangaalaan na liwawa na sa may bulan. Jadagaw lang lamang. Untan tumot may writings ng Mrs. White Pastor, may writings to, malalapo mo lamang at Biblia. Ire-reflect to labat. May agtayo na talusan, ipatalos na sa Diyos natan, panamaglay ng si Mrs. White. Kanya sa Diyos, agton balot intilak, susaray anak to. The remnant church were not left alone. Wala nikin Pastor Ross wala mang ibabagayakin si sulat ng Ellen White at aliwan Bible and Bible alone. Pero sa may imbagang Pastor Ross, ya saray sulat na lang pulom lamang at Biblia, katon agagi, no basan tayo sa sarita ng Ellen White, Bible ninsin siya, Bible and Bible alone ninsin siya. So tutumbukan tayo, tanggap po arumya panlalapan to in salita to, naliwan sa may Biblia lamang ya si kato sa greater life. Pastor, plus oras nayarin isa-summarize tayo lalamot sa saya. Well, there is a great controversy. Wala susay balaga bakal. Na nung pisaya tawon. Bakal ng Michael, tan bakal ng say dragon. Ang tatayo agagi kira, ya atalo la susay akusasasyon na say dragon. Nang si Kristo ni pasaklad cross, talaga napatunayan la na say Dios siya aliwa susamay dragon. Nata nagagi kira, anto'y ginaway dragon balot. Say church natan, so inatake ito. Penjad unta na walay nakaibatunhani, yan na irapan. Bagbalat agagi kira, say Dios masimuon, say Dios maaro. Agtu itilak ya marilmeng to sa iglesia to. Pastor, anto susaray aral yan nanang nyo, at say panangari Dios sa iglesia to do ti agaw. Pastor Ross, ay inaral tayo di agagi so Revelations 2, 12. Ya say sentro to yan talaga sa may balag ya bakal. Ya di tayo nanang agagi, ya at panamagli na sayan aral tayo sinugurado lang na Dios. So, pantalong garing na say balay to, na saray anak to, at sayan unorya panahon. Inassure to latan agagi, sigurado tila, ya si katayo sumanalo, lapod analo la si Kristo, di man ad cross. Ayan, agagi mira, at sayan pananisya. The great controversy, atalo lay Satanas. Bangbalat si katayo natan sumampipili. Si pay piliin tayo, the winning team or the losing team. Si Satanas, ginamit to la, so sa iglesia, sa balag iglesia kwan tayo, ginamit to lay papasi, ginamit to lay dakil pakapanyari. Pero agagi kiran, tayo yung ganon to'y nagawa in the last days, at talo lay Satanas. Kanyan sirin, piliin tayo kumunso sa kampo na sa Diyos sa katawan. Agagi mira, mampikasi tayo. Maron Diyos at sayan butta. May salamat kami at sa'y panangarutan, panangantabayo. Salamat at sarayan pinanaralan. Salamat katawan lapod, impanengneng yun si kami at sayan butta. Yamatuwa, atalo lay Satanas. Kaya sirin, jad si kayo kami kumun, manisya, niulop, tansay, linawa mi katawan kumun, at naynaya ni para at say linawayo. Katawan, ipikasi mi ray underengel, ninarmay kulaanda natan, papalarin yura kumun. Salamat katawan, lapod binilayod si kami lalamot sa say katuaan, ya si kami agyupulyanan, ang gadsatay agaw, ya awitan nyo kami, ditadtawan niya, paparaan nyo. Saya sukuruan mi, at mablin nga rin sa manang ilaban mi. Amen. Salamat, agagi mira, ipidagop yung. Pastor Jojo, malbalag ya salamat. Salamat na, Pastor Ross. Ang God, untumbok lang mo tiyalawa sa gagi, maniiba tayo sa panag-aral, eskwela, sa batina.